okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe iconco cy'amagara agatuhire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kuba batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Sibire kurungi twakutangirira eshaha neza Agacencwire ebiro byo kwezi bya 20 ukwezi no kwa katano umwaka ne 2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brian ito turabe tukusiya Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gunza kwakire mtu y'amakuru kuturagaruce tuyije nago ombwijire Emeto y'amakuru ne kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatira mu bibari kwega. Agacencwire kireki ishengero ryarabyaho UPDF Amendment Bill 2025 nempinduka ezashabirwe kote nkuru. Kumbaga kimukula si kikyamu. Lwaki temwagala processes zonna zitambulinga bwe zirina okubeera. Abaramaji abo bureberezo bwa North Kigezi Rukunjiri bari kumurimbarara. Urugendo rutirukazeshonga abo kuba cyamazimari mu challenges tubugana umuyaga tubugana enjira tubugana ebisibuko tubona abazimbe bigere tubamashaginga. Gavumenti kutandika kukwatiraho amarwariro g'amakanisa n'amakereziya omurukoti gato. Itwe nga gavumenti hari ubuyambi tushobora kubohereza. Emeto ombwijire gavumenti nayo kutandika kukwatiraho amarwariro agamaramizo amakanisa n'amakereziya kwenda ngo babase kusya obuhereza burungi aha bantu ababurijo ebyagambwa minisita w'ebyamagara ebiru kubandizibwaho n'ingashi byete primary health care Margaret Muhanga kandi obutumwa bwe yaburabiza omuminisita w'ebyamakuru no kuhabura ihanga Godfrey Kabyanga. Okwatiraho amarwariro gahansi byababiri aha mukoro gwo kwiguraho ishemerezo hamwe na wodi ebimazireho bukikuru 58 mu sente za Uganda ahirwari rya Chakatara Health Center ya Kashato mu district ya Chenjojo. Batandike na marwariro agandi mu bicoke bindi
bahereza abantu itwe nga gavumenti hariho ubuyambi tusobora kubohereza abukuba twerize amarwaro agandi agatari ga gavumenti baitu mainire agariga abahereza bamukama cyanjirwe ngo amarwariro agarukurebererwa amakanisa n'amakereziya gakozere cyangwa mu kwiha umugugu gw'amana har gavumenti ubwe garukusyo buhereza abantu baburijo no bwarabegine bizubu ebera mwibura ryebikozesa bagende mu maiso no kuhereza abantu bamukama obukuba biro bino abantu ba Uganda baliyo ni bazara bakanyire muno amarwaro ga gavumenti tigasobora kubahereza abantu bona ati amarwaro nga ganu agabahereza bamukama gono uraba umuntu nasasura yakasente kali kasente kake muno tigali nga abantu baga private Chakataka Health Center ya Kashato eri hansi y'umusinge gwa Fort Portal Catholic Diocese kandi katandika emyaka 42 hingwire obwere kutandikwa Father Peter Cornelius ukwigura hwishemerezo na ward bitakabireho habanza habaho mese yayebemberwa Bishop Robert Muhirwa Akiki okwijuka Father Peter owarugiro magara genseji nawe mjandu wa wetu tugaba Kristo urabara genseji nkabana bakebukire ubatemu okugera basikiraka ubumezi bwitwe tanga bisibu tanga ulemezi tumara tuta sio kubara kwesita wafyo kuterendera kanu kukonyera kigango cya ruhanga uburorerezi buno utuyambire nga government mu bya amagara mu bya enyegesa nebyo kutekaniza amagara g'abantu spiritually Julius kusemererwa orokora nka inichaji wirwa rero nagira ngo bureizoba nobohoreza abakaza bari kwetenga kushemeza bwo marwara gandi abari hagati 15 okwika har 20 month when it comes only maternity services approximately to 15 to 20 mothers are referred for Portal Ochenjojo for surgical intervention. Kino kitayisize umuhimbo gwa mani muno kansemerirwe nka community abantu bekikaro kinubona basemerirwe kandi nibeja kwenyeza mu irwaro ndema gasha kwa Jonathan Singwire wabare Jonathan Singwire abaramaji igana nkaga abarukorwa muri North Kigezi Diocese muri rukunjiri erizoba bahika umurimbara aba bakasimbura 2017 urwa mukaga urwesabete hwire abaramajigana nkaga abarukorwa mu bureberezi bwa North Kigezi twabashanga hashere y'amakenke hii na roundabout yako kakora kandi aba bakinamani nengoga kandi guno murundo rwa kabiri ndukusana mugongo bitu iki cy'abantu tubuza ngo abantu batikiro mu makeyima barabata tubahamza ngo turike munongi twekabara mu baramaga abo kwa tumarire twicereza kandi utukuratire no wamani nabwo icyo tukurwara urukushashamo Yesu agaruka mu kiza nanye nisima rahanga okushanga rahanga twihire rukunjiri mu diocese ya North Kigezi Diocese kandi atwebembire urugendo rutwebembirwa mu ebembezi wit Jackson Nutsima rahanga munonga kandi urugendo rurije kandi nisima rahanga munonga abo urugendo rutumuka Yesu Kristo atwebendireje okuturije kandi nyirembira abacara kandi abacara bona bukumbebembire bona barije tarho ineshonga yona Jackson ahimbisubwe oyebembira baramajaba nagira ngo bakasimbura 2017 kandi tubakatungire buremezi bw'amani bato yegera abandi bayikirenga bamushinga mushanju so urugendo rutirukaze shonga abo kubantu cyamazima ari mu challenges tubugana umuyaga tubugana injira tubugana ibisuko tubona abazimbe bigere tubamasyaginga kandi tureba hanga yatkorera je aba barimo mugurisi Beno ntumwesije o myaka 9 yo bukuru OSM rundi mukaga rukuramaga hamwe na Keitha ino mugisha omwana w'imyaka 11 kandi aba bacigumerenke muma Mani nchigeine kandi umuhanda ni nchireba gurumu tena hinare mbwe tena hinare
hina tegenisi nizana mugongo kama kokenje kama muntu w'umugasho kandi imyaka nyine imyaka 10. abaramajabanda barukurwa mu parish ya Mushanga mu district ya Shema twabashanga bahumurira hirwara rya mayanja kandi aba basimbure nyumwe bazishayisha tuzecuro urugendo turwinishonga abantu abunye birire turije haruha yatundire tuzugu turimo tutambara kurunji okurugera harpade twino mugisha orucyamano w'abaramajo mparisheji okurugashima kwikambara bahatamburire sha 12 zonka kandi ngo nibenda kurara bakire baharwe misho tutekateka kwija kabaharwe kora ukatwinishonga turije abantu banje barije munonga kandi tureba ruhanga turinzire hariho umuntu mutuwena uwatirwa nsabo twena turwe mushara no kushingiriza hona nabwarashamwe ndazihangwe abaramajigani 13 kurwa mu district ya Kanungu abamachiro dinare yo mwitware rya Kabare nabo bahiko muri mbara kandi ababahumura hari Uganda Matazi Parish aba bababe no kwesima kwinji ebyeshongore biri yiguru kandi okurugera hamwe bembezi wabo nabo bakasimbura harwa mukaga 2017 ndi auto ikanu Uganda Matazi ndiyo urugendo turinga baruvundize kandi amasikonye na minji abantu abo tuyine ihe no kubari urugendo n'ururungi tugwine shonga turije tubehigweje bintinere bigendaje hatsaga Uganda Matazi urugendo tugwine kurungi twine buzururo amani ngini kandi biri mu mugama tokabura kujamana ubwo kuno murundi kwandika kubanza konka binabwere ndikureba ndibigawasa no kugawukana umugandi abekerezo ku rugombyanga bya burengero w'izoba nibo bayirundanira hakwa Reverend Nathan Mugisha umuryantonde eyibisho bwendagano zabo na mukama ezero mu kwezi yahebe no bwinazi bakagaruka busya nguko imuko mukashesho kakuzo mukinabiro koga ukanaba no mwoyo namweno yenda ngo yoge nambwenu ikigambo cyagira ngo kutwine ebyaraganisiwe bishemwe banywani banje Yesu Kristo ruhango gukunzire obu yakwimusi akakuteko munsi haruhe byakuraganise byakwenda gukora abantu bagira ngo mukagogwa bona ruhanga no kongera kushagika no kushugana sengero mu bantu be hazabataro kwesasira itwe ukatimu ya mwoyo namweno yenda ngo yoge nambwenu ikigambo cyagira ngo kutwine ebyaraganisiwe bishemwe banywani banje Yesu Kristo ruhango gukunzire obu yakwimusi akakuteko munsi haruhe byakuraganise byakwenda gukora orasima tulise na byaba bitariho itwe tusibe konka tuburire njiri ati turiho tuvugana timere ku rugaro rw'enzori Kasese Kamwenje na rw'enzori bariyo nibavugana n'abamubendere tubavugane Kampala tugireyo kweherera kamasi eji ni timu y'abaramaje y'amanywanka Big Up Revival kandi babana barangwa kareke byeshongoro no kuburenjiri aha bwa TV West and Aidan Bataringaya hamwe na Sunday William tugumizamo n'agacencire nko muringo gumwe ogukurwanisa obworo abatura mu district ya Buhweju bashabwe kwejumbira umukingo mwani babanu benda kutungura nyensya yabo ngo abo kubo mwani hati niyo gold ya Uganda omukatare Kensiona abantu kuhaburwa kuhinga umwani bigambirwa nyuma y'amazi yo muri Nyakashaka Buhweju district uwaba Piero yibakwatanise no munyishengero Ephraim Beraro babiri nibatonguze hurure manyirwe nka Piero yuko Boost aho Michael Nwagira Toyota abira ryo mugenyo mukuru nyenda kubagarira amatsiko kandi no kwahamiza ngo umwani uyo kuzakunga sente nyingi omwihanga nipamya omyaka mike omwani
nikuija kuraba naho oyo teka sente zifika kwa sungu mwani zifika neza oyo kuza produce ngombe bya ri kwayo konkomano kuza kumzamguru progressive abahina n'abakine ibiti bya bishe nkuruzabo ebishoro bitero mwani omwana guru progressive nugumizamu kandi oyiro nehwayo bagitimbe hwayo se finite resource abo bushobozi ku rwo Ministry y'Ubuhinzi n'Uburisa naba Inspire Africa Coffee bagambira abanyabuhweju ecyo batura baferirwa mu butahinga mwani kandi babahire n'obukoryo obwo kutunga mu cyango itwari oreke kwate kitaji ukahurubura ukijoro jwangi yihamuguro gwezire obwabire ready kwera kugendera mwenju meje agurini ecyo bakweta kahuhu kumwani ngo mutimbe gumwani ubagwashuma gambara president witu amajani gitu gatubona bonesa abantu betamirwe icyakabira mugambire chorus yitu najimanya nangwe bibwira katambara hiwa reterwaho akatambara yarga bushenya atari kurga bunyarugutiyaza mu nyonyi yizera cyo ya kansi yorushozi ayiwatemira urushozi rurango akija yakawuna rumanya kandi kangambire nawe yija kigenderire Changirwe nguhine ntacumazire zitahirira abanyabuhweju zirkwija zijwire bijwaro by'abanyamahe bakatandika kufubira abantu mbwire bweciro no kubanyagahwe byabo abantu mbija befure kibatari bazoko mu mahe barete sati z'amahe bazuje kabana bitu bakwate ngo ninyeciro batera abantu babatera ninga nabi hata bambino bwenje nibasabye ngo twafutera hereze birara karuru umuntu azera ati birara yantire tinkamutera ki tuyambara yecho mwene abantu kabonye impamya nawe nazi natakwenda kuzamuna ngo politics konka ebyo n'ibintu by'abantu bishobora kwegendereza aha mukorogo hakiriho abeshongozi b'amani bebembirwe Sister Charity na Rasta Chazi kandi bacamwira abantu gasha kwa Mike atwacire bebare atwacire Mike twaza kumuraho nitugaruka agarukurataho negakushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho nemukunda kameze mutaru kurisa abakatare kakabohe batabucira bakanso nispo kanso time tubakufaho ekikore cyabo nibijana benda emishoro yabo tujibahero mbwire agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. MTN Momo introduces Yinvestor, a convenient way to make your money work for you. Customers can invest as low as 1,000 Uganda shillings, earn daily interest, and withdraw their savings anytime they want. Simply follow these steps. Dial *165#, select option 7, Invest and Insure, select option 1, Invest with Momo. Then select option 1, Yinvestor. Finally, enter your PIN to unlock the power of Yinvestor. MTN. Together, we're unstoppable.
Echiro chisisireci Rose from Nempaka Shashakaronji Para here Rose spring a Rose from Ejini Tokuro Busas Mukashesh Nikuko masaji Ngomuchiro Chuna Weranenko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Nyebiti kubyenda Penkoni Yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni Wanyompenkoni nushumurro kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Rigenda yakini cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngashinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe eco kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri nursing, midwifery, clinical medicine, pharmacy, lab technology, otebirwe na za certificates omuri nursing, midwifery, pharmacy hamwe na bridge course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo. Twishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwo mwete gwitu. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikorwa kurwo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na
supermarket zono mwihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bishatu ina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bishatu itano 009. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze binako kishahemu itotwe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozi fomu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS kuri mucho wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite ogahata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma eri kushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahavanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Typhoid Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Zamu n'agacencire Parliament yarabya hiteka erya UPDF Amendment Bill 2025 nempinda hinduka ezashabirwe koti enkuru omunchamu yemanja Attorney General Vasius Honorable Michael Kabaziguruka zimwe ahampinda hinduka ezahinguzibwa zirimu omuringo ogw'abantu ababurijo barije kubana bahozesibwa omukoti yamahe oku abaramuzi aba koti yamahe bararondwe kandi hona aba bashemerire kuba bine obukugu burukwingana n'abaramuzi aba kote nkuru bitabo rubaju orukakansa birukanga omwishengero. Minister Erizuba Parliament yashtamashahi na zakasheshe okutanaho n'inshitame za buriju ezirukorwa shaha munana okubasa kubana batandika gukora imirimo yabo bituna bwa nyuma orukura orubajo rukakanisa government kwimuka kugamba nokwe kushaba barkwebembera bona kushohoro mwishengero ubwe bagumeze ngo tubarkwija kurindi tekeri rekahinguzubwa akugira ngo neremeso bwabe bw'abantu. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Right Honourable Speaker, you did not rein in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. So, Right Honourable Speaker, myself, together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Thank you, Honourable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Item 4 on the order paper. Honourable members, you recall
that on Wednesday, 14th May 2025, Honorable Nakud Faith tabled the private members' bill, the Political Parties Amendment Bill 2025. For the first reading. Yes, Jonah. Honorable members, can we have free sitting? Can we have free sitting? Ebiri kugenda misho ishengero ryagumizamo n'emirimo yaryo kandi chairman w'akaciko k'ishengero k'amateka nuko kwanjura bireji obwari kushoma impinda hinduke zikozerwe kandi bwanyuma zaganirwaho mu ishengero. I'm getting from you. I beg to move that the bill entitled the Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025 be read for the first time. Na bwanyuma bakozere arupota erukutana honejo ekozerwa akaciko nuko kamwe bahaye impinda hinduke zine kukorwa ezirumo kwihamo okozesebwa kw'abantu baburiju omukoti y'amahena n'ebindi. Kakati kitegeeza tebakyasobola kumala gajja ne bakwata nti oyina akakofiira kaddugavu oyina akakofiira just kakala myufu kateeka okubaako logo ya UPDF serial number n'ebyefaananyirizaako bwe bityo. Ekyakirimu n'okugira ngu tuestablishingireho aganda maheka tugambe nk'aba special forces SFC ebiretari mu kiragiro konka twantwenda ngu nayo ezo mu kiragiro emanywe kandi turebe okwera ategekwe n'okwera irukanganisi twataho n'aba veterans ebiragiro byabo bibiri bitari clear ebyo nabyo twantubitereza kureba ngu ba veterans abantu abazirwanireho inabantu abazirwanireho for instance abo bagizire ngo abakwenda kushohora ku rwumahe mushori konka they are veterans konka tihari hiteka reka okubara abareberera korende kuzwara ururwembuzi yengo niza kurya mbwenu nikenda muharebi ekindi kora botara umusirikare hariho enamambi ayibe kwiba okwita omuntu niyo kuye cyagare cyakorwa enamejo girijemo akoba kwatoro umuntu amambi oyinemo basirikare baza kuteka teyangu ni uri umusirikare. Zimwe hampinda hinduke zakorwa harimo ngo muntu waburiju urashangwe na nebikwato by'amahe ebirumwe mbundu ebijwaro by'amahe ningo kukora umushango na n'abasirikare ogwe natwarwa umukoti y'ikinyamahe chairman wa koti y'amahe ayino kubarya hidara ry'abaramuzi bahaye ikoti kandi naija kuba narondwa komanda in chief obwari kuyambwaho abaramuzi ba kote nkuru abaramuzi ba koteji bine kuba barya abanyamahe kandi bashomere biragiro okwika idara ry'abaramuzina n'ibindi binji. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza. Webale Jimmy Muhumuza. Abashubuzi abarukora mu katara ka Kabwohe Daily Market abarukuguze byo kurya hamwe n'ebijuma abarukushangwa hangoto ya masheruka bwizbwera nebetombitira ba kanso ahabwo butarwanira ebizubu byabo bitubo bakabo kubashoroza mu omushoro gonka burikire. Abashubuzi bakatare ka Kabwohe okwetombwitira obuhereza bw'okuruga mbebembezi ba district no TV West bireta yayira kataraka batyo nokweba mu barukoro mu kataraka kutugira ngo ibintu byabo bijundira hamedara abo bushuma no burugwenguzi bwa kanso abarukoragana n'abamaduko mu tawuni ya Kabwohe bakabikiriza nabo bakagurizayo ebishemerire kuba biri mu katare no shango muntu aine rore ya watermelon ariyo kurugura ho nagusa abakanso tubakwenda kumufaho so tutware bizubye twabagambira konkashi mazima bakabemba tuguza konka batashemeye kuba mbaguza umutahuni osanga ntunyigerwa munonga twagureza watermelon twazireka usanga bakastoma bagura kuriya kandi tabatiza kutukajya dorsero aheratireho grocery naguze nyanya naguze watermelon naguze katunguru hato shange bite tukuteka mudara kakutamba bijunda ushanga twine za roni za muhamezi kutubanja mushanga za kafuna omu maduka omu marwaro obor hamwe hona harwe nyanya harwe butunguru harwe amakara harwe buri kimwe cyone mwe nito kutusitama hatusiba hwizo badona tutakozera na kikumi wahiko mu kataraka no yakirwa kasasoro n'ikinuko cy'emfureje kansere mirwe kwigura no bukanso itari kwegwa kushoroza imishoro mbashubuzaba ba municipal council tine bakutfaho ekikore cyabo nibijana benda imishoro yabo tujibahero mbwire mbende sente za kasasoro tuzero mbwire konga tubakufayo kasasoro ene ijiro mninjira mwajireba mwarebe myara yo no kwetera hakoreki
emidari emwe tushangira abashubuzi bagitorokeremo banyuma yo kuterera amagara gabo ngo akatare katabatera nangwa tusuwa mwakishura MP katesi mutugambere twabona mazime njura ke kugira ngo yagwa akatare njura yo netutera ushanga twargamu twaronda ko kuzahabura injure tutera tubabo kuyanya na Juliet Kebirungi chairperson wakataraka nagira ngo bakahandikira kanso barukore ko kwetumbito kwabo bitu bashikahakuraha nango bataho na kesharingo mpako mu office zamani konka ngo babareba nkecembwe hagire agezaho kugamba na kanso konka twayambwamo nangwa n'abacyara baruba isharinga bakahita wa RDC onkana go twagumata yambirwemo ubwa hati abashuhuzi nubashohoro mu katara kashahe mu mwabazyo ahabo kugira ngo tubine amashanyarazi no bukumi tukakuruntu batuye n'amashanyarazi twabasa ku extendinga tusishankiye naho none rangu izo bantu basaba bari yatambara na n'amashanyarazi ngongera security when there is light security ni baba abantu mbadino kutaheza umwanya bwite twahiko watawunikira ko washema municipality orukuragira bo kushoroze mishoro kandi orukumanya he mishoro ejero kuza nikwe kutugira ngo bamuhemwe biro bice tukataye kirango esandi je kwire tukumanyisa abaguza fresh foods batari mu butare bazgaruzo mu butare. That was the announcement kubagambira ngo tubashime kubambaguriza umaduka. What is going to follow ni enforcement. So n'abakirimo abatakageze ni baza kugenda uke kibiri atabone baza kugenda ko bikora abatakagenze tuzo kubatwara ida mu koti n'ibintu byabo tugire kitubitwara tawunikira ka yatugira ngo ekikwaterine no burofa hino bahire tenda yo kuboneza ngo nawe naza kubuzubwa kanana katano. But as council we know they have a toilet ebakozesa kandi kasasiro yo kwijura tuine service provider okuzaka jego. So niza kureba kacikako ndebe niba kugamba ibizwe bibihine nibiha tutambwire mu mutawuni yakabwohe tutyo twashangagamo amaduka gine mwe bishemerire kuba biryo mu katare nko kubahingwiza iteko mu kanso kandi duka zumwe tushangire ziriye z'abakora mu government yashema akamanyisongu haruho abana nebyana gasha kwa Mike atwaciri Webare atwacire Michael ihangwe ryo rizoba abebembezi b'amatendekero agahiguro n'ingashi universities bashabwo kwindura omunshomesa ngo batandike gumano bahika ombyanga n'ingashi ombyaro okugira ngo nabyo bundi bikatunguka. Amatendekero arengura university okuba echo kureberaho cyakombi kwegisa byagambwa Professor Moses Mwezi warukwebembera amatendekero ga mobs okwetora ihanga Uganda amkoro gukindura abebembeza aba campus yambara. Mbarara gradually is becoming a hub of higher education in the region, and this esteemed institution is one of those that make it a very significant place to promote higher education. So we are proud of this institution and many other institutions that are providing higher education services. Nabajangu University nete kokuruga omufensi yayo ezo mu community aha kuba community katwohoreza mu university kushoma kuyijangu tuyambe community gukora development ituye kamakere university business school nitwenda ngo emishomo yitu tutwara mu community tushomesa abantu mu nyakore mu butare tubagambira kuba kurebera accounts zabo kuba kubara stoka kuba kubara bitabo kuba kurebera abakozi bagenzi babo yari business zitunguke itaba amakere university business school turiyo mu kitongore cya goro cya World Bank cy'abacara turiyo tushomesa abacara bo gukora business konkana babora amakantu kaki okugamba ebi haba haro abebembezi abargumatendekero Kampala University of Science and Technology, Bishop's Church University, St. Joseph University, Nyamitanga nagani minji. Professor Byargaba Pontius Nuwe yakwaza ebikwato Professor Aximire Richard owashaba okwatanisa
mwene umwuga gwitu ninga focus yitu aheri no kumenya sho abeji bitu twatuhereze kubagonjwa tukabashomesa bahika heyokwe kibanguhire kujwana na kurunje na society babase gukora emirimo eshikire kandi kubasa ku adinga value ninga ekongeserereza economy yitu Uganda. Professor Richard Nanjiragirango amana ugata ombombeka okwera abeji okumanya kibindi gukora okwera abashomesa kugira imiturire mirungi n'ebindi benshi aba TV West ndi Senyomo Gideon aho murimbara bare Gideon Senyomo twaza kugaruka tumureho tugarukana Agacencwire gandi Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omurimbara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga itano chenda na mwenda ananina tina events nito tuango muri burengero bw'izuba abino buhereza bw'umurembe katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire na kwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Singira pichipichi na Ruhira Millennium Sacco. Singira pichipichi noetenga kakonji kamwe ubwo ri kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screen zirugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera umkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga Ruhira Millennium Sacco ganya kitunda Ruhira Nyakivare Kashumba Kabyanda Ngarama hamwe na Mbarara City utandikireho kubika ibiri kukiraho tera noti mushanju noti hashatu n'itano ishanju na mnana shinana nemwe ninga noti mushanju mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sacco banka yanje banka yawe Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Otweraronda pchindunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pchindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pchina tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments.
We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kituufu olina kye walya nguza bizigo kumpi container namba biganye saagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kayibanda omusajja ngobya olususu lunnemesezza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kiikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. Muzamu n'amakuru ihanga Uganda nirwija kombeka amabiciro g'ebyakare ningashe museum omu byanga byona kubasa kweraho abeegi okwetegereza ebyobuhangwa n'ebyijusyo. Uganda okurangira ngu neija kombeka amabiciro g'ebyakare okuhamiza okukozerwa obu Uganda yegisira hansi yona okuza izooba rya International Museum de 2025. Omukoro gw'ihanga ryona gukorirwa muri district ya Kabale omugenyi mukuru ha mukoro gwo kandi ori minister w'ihanga habwe by'oburambuzi Magara Martin Bahinduka ayerekera ko government inentebekanisa eyokutungura za museum obwera kuzombeka ombyanga bitaro bimwe na bimwe. The government of Uganda through the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities has planned to construct museums in all regions of Uganda by 2030. This is because museums are education laboratories. In the current education curriculum, primary school children and students from secondary and tertiary institutions must visit museums as part of the requirements to attend their learning objectives. Bahinduka shabira abanya-Uganda okukozesa emigisha y'ibintu by'oburambuzi okwetungura. I want to encourage, I've seen the mayor here, encourage the local leadership, work with our department, so that the sites that were not captured in the second schedule can be captured in this schedule. I also therefore call upon the private sector players to invest in the development of the untapped tourism resources in the region, especially around Ekumutanda, Ugahinga, Burundi, Anunga, and other places within Chigezi region. At the moment, we have got in place a new law, the Museums and Monuments Act 2023. Chief guest, we thank His Excellency the President of the Republic of Uganda, the Cabinet, and the entire legislature for the support in passing this law into an act. Moses Gorora omumba okutungura ebyoburambuzi mu ihanga ashabira abazire okwegesa abana babaha byakare. Ari kugira ngo kibareze kugakapa no kumanya sensi yona mu Kigezi n'ibiciro n'ibintu ibyakare kandi ibya Western yona. Tukati twagala okuburira abaana abato ebyo batumye mu bikize ate twagala okwogerera abazadde kandi nimwe abafire muhurre mukole nnyo mufeeyo nnyo okutwala abaana bano balabewo bwe twafa mutwala abaana banyu bamanye ngalukire. And for choosing Kabale, that means Kabale has reached somewhere as far as tourism is concerned. That's why
we are looking forward to having a tourism city. ahabwa umwaka ugu ekirekijaguzi bwa hansi y'umutwe the future of museums in rapidly changing communities. Amakuru agagasha kwa Job Namanya na Gilbert Muhanguzo muri Kabare. Mwebare abanyamakuru bitu twaza kumuraho kace tugaruke n'amakuru agebye muzano. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, natural address, all our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! That was straight. With what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Ombare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafire uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikanira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebikozi bwo murwere ninga amezi agakorwa mu birogwe obo no bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba umurro orhererwa ha mubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantara kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambwa kuba ino burwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozi bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amezi ninga kuguma no kozesa sanitizer tungo mubazi okutsereka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato wakureba ningo teka ngo muntu ayino burwire bwa mpox tera hanamba etari yo kushashura sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha ahamukutugwa your report ahari 85 not obutumobu no kureterwa ministry y'amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore erizuba nzakutayire cyaro moviti utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana oyuzeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'imbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enkanda zoona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana nabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she avocado papaya movit okweyesiga izooba lyona. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners. Umuzeire ukayenzira umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzira umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana baryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa hari maya naziga masa
Masaka Road tuterera ha namba z'esimu 072 oba tuterera ha 0 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Umwami Musoke. Ha, you are Umwami Musoke. Ni 20 chimanya ngo business niziko bizibu. Kandi rizo turi hano kukwera. Okumkwera? Ego, ubase kushashura umushoro gwawe. Ebiro 30 bikoze kwa mukaga bitakayicire. Kiri kumanyisa ebiro 30 byo kwa mukaga ni ryizoba rya muheru kushashura umushoro gwonka ugurukumbaje bwa hatari mutike yona. Ego, niko kiri. Echo kanchikore hati naba namanyanga umwanjinga nga URA ni kwera kuguma business yitantare okurabanisa mu business yawe shashura umushoro gwawe ebiro 30 bikwa mukaga bitekashire chikore hati rabira hasimu etari yo kushashura narishe ya WhatsApp ohwerwe URA twatanize hamwe kutungura Uganda. Wabula muntame mukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa ya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola ku bya passports, air tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola ey'ekibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyami nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup erikozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa aba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa batona bakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tondrogemba zigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzwa umushaho. Gena Herbals ekayeme bazechaka etine kabi nabaramusi ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafera muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Iki ni kinyarakereza ahabo kwa butandezi nizibasa kwerinda kuraterenda jireji kwerinda butandu ijuka ngutaruho umuntu wena utari kusinda yaheza kunywa marwa otanywa marwa ukavuga korabe wanywa banza uhumureho kace usinduje utakayisi gukunaba ukunywa kawa ninge byo kunywa ebiri kuhamani nywa no gwejendesereza waburi ha muhanda kuraterebera jiru ebiri kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Agevye mzano bwanyuma ya TV West Kore kama kurugempangare Anita akankwatsa owayerekire ndaranta yo kwirukanga atine bijwaro umumpakeza primary ezabire omurubushenyi hata tunjiro bwezi ubwo kubasa kumushomesa mpaka aherze mishomoye. Akankwatsa atunjiro munyambabazi Dr. Lauben Twijuche kandogo araganise kwija kwera omwejogo mbyo kushoma hamwe no kutungura ntaranta ye. Anita kankwasa y'imyaka 13 hamwe na nyina Anet Kenje bo bwa hatabi nakasheka amatama bwanyuma yo munyambabazi Dr. Ruben Twijuche kurugaya karaganisa kwija kumuhera buryo mwe cyone cyakwete ngo mishomo ye hamwe no kwirukanga.
Dr. Twijicaro kuturo muri Amerika harukorera okwereza y'ubuhwezo bunikije ubwanyuma yo kureba amakuru ha TV West agayorekere mpangara kankwasa ari kwirukanga tine cyajwire ruguru ati akakwata umwanya gwa kabiri mu kwirukanga metero 15 omumpaka z'amashomero ga primary mu Bushenyi kareba akavideo kanita ninchira kuba ndi Agacencwire nywa professor sometimes after marking my assignments mwenze onde before we to so nareba nita nayirukanga na romana yiruka inentaranta yamani konka na atine nkabuyambi nakubyantiye ko mwana nando buyambi so twa connectinga nisha na muhabu na muhiroho na promising ko muri za good sports prize na muyambe ukija kuza kwirukanga nationals konko bwire kuja ku Uganda bwire bwankwata tunabwe time konkazo nazireta nazo muhereza no kuzumarize rizoba kenje botwire na pakasemezo mu kamparo kubasa kubisa abana aba asimire TV West hamwe na Dr. Twijicaro ahabo kugira imbabazi hamwe na n'umurimo murunje mukozire mwebare munonga abo kwirukira entaranta y'umwana wanje none mbanza no kumusima akubanga school fees yanje yo kunsasura benerwa hari kunkata gerezo yankwatero yajaniza kusoma mpaka nterisi akankwasabira yo mwejo mu kibina cya katana y'ishomero rya Nyamiko Primary School kandi Dr. Twijicaro yahereze kumugorora byone bero kwetagisa kuhumurka y'ishomero rese rya Marondire Bushenyi tatamu yakabara yizoba ryo rwo kubanza abwa TV West nda Alogias byamukama tugumizemo umugabi w'imzano abazana ba Manchester United na Tottenham zona kuruga umurubungereza barara betebekaniseje okuritana nyincakare umufinal z'impake za Europa League. Manchester United kwetebekana sokuritana Tottenham Hotspur final rero urwa kashatu omuri Bilbao kampu yabo yongera kugira mani no muhimbo okubaha namasiko go kwendera kurungi season bwayima abazana bashatu barimo Lino Yole Diago Daro amona Joshua Jackson abatwire bino buta okubasa garuka abani begita hari Heaven Aiden na Jonathan Evans abakizire konka defender Mats Delight final age taruho aha timu y'abazana bena munana na Chido Obi atakakize myaka yo kuzana impakezi. They've gone really pragmatic. They've sat back. They've not had a lot of the ball. They've been happy with that, which isn't what they do in the Premier League. And they've just gone very direct to Richarlison and Solanke to sort of bypass the lack of midfield options that they've got, and that's what's got them to this place. So Coach Robin atwire na irarikira bwanyuma binja bazane okugumana batungo buta ekyabaretiro kora kubyo omusizon age na no kusingwa timu ya Chelsea okutana na Manchester United Tottenham Hotspur erukuronde chikopo cyo kubanza ombyafa ebyayo eine ebizo byinji munonga byabazane nka James Maddison, Dejan Krushovic, Timo Werner nabandi ekiteganise ntebekanisa yabo. Well done, real nice. Finish it off. Untouchable for that. Timu zombiri zikozere kuba mu Premier League aho Manchester United eri omwanya gwa 16 kandi Tottenham Hotspur eri mu 17 bitu Tottenham Hotspur eine nkizo aho esingire emizane 3 ariena omizane eherukire barukuritana na Manchester United. Oguno murundi gwo kubanza timu zombiri okubugana omuzakamaro z'empaka za Europa League. Akebyemzano nugo twatwinire kandi ngo gahendera Agacencwire agomwe bazyogo ntukusima munonga yogomere netwa ha TV West. Serena Nuwamanya Sunday Brian na timu ya Agacencwire itwakora nayo tubasima kandi tubendeza okurara n'obusinji. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all network
Relax, kubei dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. ukumbereba nekushiweho chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurwa mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko program okumbireba musibireje basebona banyabo abakundeba chitozi drink necho kunywa kirungi munonga no kinywa obaje bitora amanye kubaje muntu kubasitamira ukashango ino businge bwawe nekintu kikuru munonga kandi Yesu obusinge obone we yatusigiye yes nabwecho nywa obeje akacupa na shilingi 10 Tina Invents bakijabizira they're the best in East Africa niwakora majeni osima carpet boards mwana nakora nkari abagore bakusitama ojo tukonka Yesu ndakwachi nabwecho mubaronde Baguta Street lock up Central Market Building lock up 17 society yitu tunema abantu abakumanya abantu abakwetegereza abantu abashomere abantu abakumanya constitution ya Uganda konka mbabeta I don't care attitude every mistake they see they don't want to correct it binemwe bakweta inferiority complex omuntu ashomere konka natina kuhabura omuntu ashomere natina gamba yes mugambe society chino kuturabase kujihayo when we keep quiet gamba and don't mind about the reaction konka wano gambra abantu 10 wa saving abantu 10 I mean ibyoncho byo mwigu gira echo wa correcting gira echo wa correcting chubone kukuyamba kandi kuyamba society ma society abokureba no sogo parking emotoka yawe kashanga laptop itaru ochiparking emotoka yawe kashanga batwara mera ochoba no zomko kashanga ngo bakwibire bitoki iyo the more you go know a society ukano kugono waninga bana ba neighbor abashoma batashoma you will not have peace you will not tokubasa kutunga peace nabwecho murebeke ngo ekiragume cyashoba wareba amahanda cyone kishobera hariho umuntu arebere orutindo urugutoro express rwantebe haza hine tukurabira aho cengera zo struck roziraho sorry mukarwaya roziraho crack hati yatere kishani yatsinika WhatsApp ekishani cyo nikiza kuyamba abantu muno kugira ngo rutindo rutabanda ochuboye meriro ryo mujamu oryo ejo motoka byo mushenyi kikakubandama mugire konsa nense jona neyi tuno kugituramo ombo sinje twabantu haborana wachetegera nyonka bagambira ngo kinabira mbande master of ceremony naye to muntu ngumanyemerira akana ka P5 kiza kajya anko speed kora mwe to muntu gamba yoronda katebo shitani kwihobo tinkargaga kwemera yes ezo program zituna tukora numuzireba tuichizo bwiro abakuba abantu kutukushwa rero batweta batugambira batugambira byo kugamba batugambira kutukugamba that's why I've managed kugumiza nakwenko bireba iwe no bireba
okumbireba yaba ni kukibaho Chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nichikurwa ba chituzi farm company limited Atina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko Super, wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Vibe mpia. Then you kabo de smartphone ne bia kabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super